Mwanchomo rigereria na gukwandire andonsia sore mbima na soko choregeta seni kiga hien soko TV asobot ko bwiga bwo 10 motinyi umutangani umwako iga umuye bwikiri bubere 25 noyo muno gusaba kwanenga gwatwarira ritukorigia itukeriga rie sabato na bego kwago kwego kirende 20 yagendrira sembe okurubaga kieta wikachinga kechiga ensabono ne ya mukuru iga subo katagatibo mocho Nairobi asense ya Kenya na kwarigandira semesa ya mayakurwa ensoko ensa eyamo tunyarako batogosanga na komanya nararia ya aene kibwa seri tukeriga na boigo aria bari kibaito bamangana basangiriri kurwase imambiari ngentambe kurwa chingongo chonsi inyechensa na mona stoko morekera Orugongo rwa Gusii county ya Kisii county ya Nyamira na boigo chi county chonsi 45 ase ense ya Kenya chenkoro kwa Clinton Ondigi aseri baga ya bakombwate sekuru ase studio ya Kabergo chikwenekia amaliogine chibichango chara senchirengia togosabiri karanso ikobenente kurubono wika omweri asenge nchemesa ya mayakuru ensoko ensa eyamo achakire bon. Karibu sana mwancho murigeria hinyorobo igwa nabo okubwatia hemesega ya mayakuru ensoko ensa eyamo wethera se mitandao hito ikerero ya Facebook na YouTube na Ensoko TV. Tugochaka na roboti rukubwatekana chisemi ase eamate yo moroki wa Alvin Ondieki nigobono yago kira machiwa mayamate ma KCSE ayuara letigwe bene rituko rigoro. Alvin nigobona nyorete grade kia A- kurwa se skuru ya Nyakongo Boys ase bono baira ribagerio na gwakira nyasaimbuya ase boigo abarimu ni amate banyariko bagokwandra okomosura okobosoko mosemia asenchirengia gwikirania amachibwa yumurikito line tinyambane no arenga sensemeyo robot rwa ya senchiro gwikirana Yeso kolira maya okolira maya salvini okolira maya totebe eri tuko eri morioka ria etire maega ye wizara ye chisemi imeyense koraria amatemwa amanene a KCSE ayo aborokigwa bekirasi ye 12 banyara ko babakora omwakweta nigo bono eamateye mokurwa ensemo ya Molem ime county ya Nairobi nigere no mogoko omonene maega yo mwana obo Alvin gokora buya asa matemwa ayo na konyora grade kia A- kurwa ase skuru ya Nyakongo. Niliweza kuzoa alama ya A- katika mtihani wangu wa kitaifa. Nataka kufanya kosi ya biomedical engineering nikienda university, na nashukuru mzazi wangu na aunti zangu na uncle zangu na elder kwa kunisaidia nilipokuwa katika matayarisho yangu ya mtihani. Walinisaidia, tuliomba na wao, walinitia moyo, na pia walimu wangu walinisaidia nilipokuwa nikidurusu darasani pia, na nitazidi kuomba Mungu anisaidie ninapoenda katika hiyo step nyingine, anisaidie niweze kufanya mema. Omwana akantumira omutiani kerona roche sikuamini ile furaha nilikuwa nayo, sijawahi kuwa na furaha kama hiyo tangu nitoke kwa tumbo ya mama yangu, sijakuwa na furaha kama hiyo. Gukwana negetaseni Ensoko TV ni gobaira ribagerio na kumwakira nyasaye mbuya asoko mokonya Alvin na boigo abairi nabasani abanyarete ko bagusira eamateyo kurwa ise Alvin anyarete ko bakagusiria obugima bwae ande na afirire ko bumoibori oreko tenenera abana baye gekortatu mwabo ekera kurwa sobiko kwensekera sirete igakatigite karaga sinini sana bono nyasaye ngoro kiringa nyasaye no nyasaye bwichintakana na baboraka mwana Alvin na mumanyira ase ngakientambe unago kina no mwana omoigweri no mwana nane karago tumu tabugati mangana mangi ekanisa noto gushirikiamo nigo bono ba motogiri Alvin asomokyoye anyarire ko bagakubeka ase ba mukwaneire ko ba omwana obwata maskani kurwa chinga kiarengomoke Alvin ninje namurerete ko barenge kengwerere njare kurera bone kerangire gusmaili baka nanto smaili ne tari Alvin sindio Alvin ambekere teriogi nane nta teriogi tuchokobeka bako maili mwana Alvin obero mwana umuya kurunze no mwana otabwati chizagu chinyinge no mwana ogotara okobera nyombole bisi gokora ibintu birima mu mwabako mochika nekero nindago chikwenda bone university twarorire no korire buya sense mo ya high school obekire chizagu chimbe kando okorira yaro wancha kunya sai
nonya nabo nigo bono baruru kuburia gocha ase serikali chechi county anene county ya Kisii amone county ya Nyamira komwa obokonyi erikirani amasoma ya university chingaki checho nigo boigo baru kuburia gocha asa basae utwara chimbwa chingia anene ekeroba gocha goswa ase university tuwa minto ya serikali yetu abarayi baitu chigabana chetu barorira omong'ina oyo bunakorera omoibori oyo omokurinda abana negasiere engo lakini otemire bakaikiriga n'omwana oyo omorusire obusuku ase eng'encho anyorire ekireri ekiya ekiokere A-brain nagusaba buna abarayi baitu serikali yetu omurayi omonto ndi bwensi oyo orabwatekereria nda gochia ase ogokonya nabo bakomokonya chipasari Nkotebi Alfin pamoja na abana bande bali bagosoka bagochigochoine university nga isiko gali bogimambuli raisi karo kwenda ororo abana abange gocha konyororo abandi bagocha n'echindege abandi bagocha n'echigali karo kenda yo kwenda na magoro ane nyombe okobore ejo kwara kento ugochi kobera maybe ekaro kwenda isiko gali ni lazima ofocus into korte into kiria koirororo pamoja na abali bande buna botambe omwana ekero aiboirwe ase kinyoro nigo akoba oibwe amate na kigekogera amate ya Alvin banyare koba bagwika ase nka yabo gaiga ase ensemo ya Morem erigo chengera amachibu ayo anyarete koba gakorarigwa ritkore igoro nigo bono bagokira amachibu yase bamotogiri Alvin koba omwana omwirugite Nyasaye ase bono baruro kuburia gochia ase abasae bonsi bari bagochia goswa ase university kwene kibuna kumwiruka bare Nyasaye nabo igogutwara chimbwa chingia erio nari barachikoba bakoba abantu abaya ase amatukare bosyo ngoripoteria Ensoko TV kuru ase ensemo ya Morem imeyo mucho Nairobi eretariane Lenet Mancho murigaria totegeta sengana hichisemi chinga kichiskuru au chigendrete koyarigania bosio bokwenekia abuna nkobarigania bare aborokwa bekiredi geikomi wana nigo James Mumanyi oyure homo principal wesukuru yaba muraya moi gesusu anyara ko bakagwe sokia na gukwandra hemerobere yabekiro igoro yekerengo yokwenekia nkwari okwarigania okuyarigania ase sukuru yo ngoikirana kore gosemerobere yonsi yakoreryo kwenekia abuna aborokwa wabo ngoso abare ase enchira heringia ase bona atebire nigo bono esukuru yo yabekire hemerobere vene yokwenekia abuna amasomo ngochakare ase obwango mono Ana grazi ya grade 10 awao za kuripoti school chakara kitaki kumunebe yeye Jumatatu abana baiga kwa grade facility to yate chinyumba kisenisha basabana bao dekora twa kirigei na twa kiamaki na twa kiragire nganji saina saba na bao dekora na baigo ase school ile ya mwiko susu yotowa de capacity kuikarabona iga ya bana tuaibwe ba system wale abana 751 kolenda mabagana na ndendo sema dinga serikali ndio amenta abana kunaende grade banyora ni bagaso kusoma se school iga tuwa refresh sana abagori babere bago kutaga kutaga school baganetie banyore di bagabana bado somera iga kolenda kuna mumanye system ye ministry yo kwa kira bana so school wendera se platform ya online in tuensema yetu no kokora application tuaganya ministry apu igona abange baganyere tumono ya banyora apugo dose metinga banyore ebirasi asa bana baje basomera birasi bitu byari ganye se gwenerete nabo bise na ndetu abikorere labeling abana kuna bagoticha na barate banyora sabawe karansa ibigo locals and chairs tuabyariganire igondole tayari kigima kurisiu abana nabo igona borokia bali baje basomia abana aba mele monero emeya itutabwata se karikara mwiye nkuru igona ya se karikara mwiye ya CPE tuyariganire mele buguna bono music itutabwata nabo igo building and construction, sign language, at the same time, Mirunda chairman, tuyaliga nini tuwaligia walimu wale tayari kigima una wana uwango jicha na wako na walimu wala wasomie
oronge ande sinjalo wike tukotikana na chisemi mwancho murigari abono togoso ase siasa asomo jumbe bwensemo ya mavoko mheshimiwa Patrick Makau nigaruro kubole uchasa babwatani bobo maboli kwameria serikali kone kiabona nko mwabaroko boko muraiwe kyama kya Wiper Patriotic Front mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka airinde achikoimukia bandera yokoriya oburai bwensa so bachori bone bari bosio mwaka bw'ekirubere 5 Makau niko bono hatebire egetambo kirukyo utamwa Kalonzo koboko niko kirachi kwenekia hobo mobu kunyara koba gutwara ugutaigwana igento kirachi kwenekia muraibwense Boske William Ruto konyara hobo bwi asentunde ya kabira. Na pia wewe ujue hapa tunashindana Machakos County. Usiingilie maneno yetu, wacha tupiganie, tunganganie hapo ndani. Tunganganie hapo ndani. Maneno ya kusema ati sitting governor haezi nyimwa ticket, hatutaki kusikia hiyo maneno. We want a free and fair nomination at Wiper, si ndio? Hiyo tumesema na hatuogopi tukisema hivyo, sawa? Hatuogopi tukisema hivyo. We are going to fight there. We are going to support the opposition. Na mimi naambia wao vinara wa United Opposition, we have no jokes. It is only Kalonzo Musyoka who has tested, tried, and the only truthful and very honest, clean man. Kwa hivyo tukimpatia sasa washindane na Ruto 2027, we will be hopeful. Lakini tukishikwa na tamaa tuanze kusema we will be divided na mutakanyagwa kama kitu kingine. Umenielewa? Mimi ni mheshimiwa wa Wiper na nimechaguliwa na chama ya Wiper. Tumesema chama ya Wiper tutasimamisha wajumbe Nairobi, Mombasa, kila mahali. Nairobi Wiper itakuwa na governor. Nairobi Wiper itakuwa na senator, ma MCAs na MPs na kila mahali Kenya. Tumesema tuko nyuma ya Kalonzo Musyoka na tutamsupport mpaka mwisho. Hata wakitoa hizo polls naona wametoa, lakini we know those polls shambolic. We cannot allow that. Tukoska basio mwancho morigeria oyo kabero mugavana bwe county ya Nairobi mheshimiwa Mike Sonko niko bono hainyorera sa kongu emaiga ya bwatani be kiama kia National Democracy of Expansion Party konyara ko bagweso kena gotebanga nigo bono homo mheshimiwa Sonko hachagetie kiama kiaye ikyo kibwekaine ekiabo hase anyata ko baga gukirikia ase ABC yo umuriki bwe byama bya gesiasa abwatani abukura se kiama ikyo Sonko kemanyike na National Economic Development Party inse yo ombonya kirogo bwaye Dennis Oluoch na boigo muriki omonene Jakababa Jauga niko bono bagoteba Sonko niganya takoba gakuiba kirangi na boigo imanyerio bie ekiama kiabo na boiga sebano bamochire ABC yo muriki bwe byama habyage siasa ga Kenya seba musabire na komwa chinsa 52 na ibere aine kyango kolerare amonchiriria yo oseba chikwene kia okorobekana wikase chiabisi cho asensemo ya Westlands. The similarity between DEP and NED violate the mandatory provisions of Section 8B and C of the Political Parties Act 2011. Both names begin with national and ends with party, reinforcing mistaken identity. 4. This use of a white and blue color scheme, including an abbreviation inside the circular design, mirrors NDEP's established identity and branding. The similarity poses a serious risk of misleading voters. Within 4 days, tulipeana complaint kwa office of the registrar na tulipeana barua. Our barua was on 22nd, 11th, mwezi wa 11, 2025. Now, tuliandika tangu tuandika barua tulijibiwa kidogo tukaambiwa mpaka sasa hii hatujapata ni nini ilifanyika na kwa nini hatuwezi sikizwa. So Sonko walifanya advantage wa kukimbia kuchukua jina yetu vile walichukua ODM Kenya na wakachukua na Kenya. So hiyo ni vile wakiona chama imesa grow wanatafuta njia ya kuchukua nyingine na jina ya chama. Na hiyo inakomezwa. Hiyo kitu ilifanyika before Political Act 2011. Lakini sasa kuna sheria kufuata sheria. The law says that even the acronym, the sound should not be the same to confuse wananchi. This request
is grounded in Section 8B and C of the Political Parties Act 2011, which expressly prohibit the registration or approval of a political party whose name, abbreviation, symbol, or colors so closely resembles those of an already registered party as to cause confusion or mislead the public. Tukuskobosio mwancho murigeria habaigereri bo bwene bwa mwanyabantu anemono habo bakwegerera ubura yubuya niko bono basokire na kurukuburia guchasa babwatani be sector y'oburendi hase getaseni ky'abanyanyimbo ya Central ase umuchi o Nairobi kwene kyabunango baikibare hase ekegambero aba Rwanda bo bwegeri bo bwene bwa mwanyabantu batato habanyati ko bakobeko byara amatuko abere aetire na tibara ikiwa ase ekegambero ikaraboniga bakoragwa no muri kyobo omonene Will Smith Odhiambo niko bono batebire abamu abo batatu Joshua Nyajom Maureen Arumba Daniel Odhiambo niko banyati ko bakobeko byara amatuko abere aetire na gwikiraboniga tibara ikiwa bosio bwekegambero nigo ase bono iga ba obwereire hase enchira bamenya tase egetaseni ekyo asaba mbori mu Inspector General wabasigari kwene kya bunango ya sona ni aregati eri kwene kya batatabu nkobwato kwa bari rimorioka bose bachikwene kya okorobekana. Hii sio ile enzi yenye ulikuwa ukiona polisi unakimbia mbio. We are governed by Constitution 2010 which give us rights to do whatever we want in this nation as long as you are following the constitution. We have 3 activists here. Walishikwa on Thursday. They have been here for more than 24 hours. Leo ni Saturday na hawajaachiliwa na hawajapatiwa cash bail. This is the same police station yenye Ojwang alikuja akakufia. So we are even wondering kama hii police station ndio huwa inatumika kama kitengo cha kusacrifice activists. We therefore demand the immediate unconditional release of Joshua Nyanjom, Maureen Arumba and Daniel Odhiambo, or their release on police bail forthwith. Full accountability from the police officers responsible for their unlawful detention and arrest. Third, immediate intervention by the Inspector General of Police and the Internal Affairs Unit to halt this ongoing constitutional violation. As of today, 10th January 2026, the 3 individuals have not been produced before any court of law, nor have they been released on police cash bail. This conduct is blatant and is an excusable violation of the Constitution of Kenya 2010. Such actions amount to arbitrary detention, abuse of police authority, and erosion of the rule of law. The National Police has no constitutional mandate to detain citizens indefinitely under the pretext of investigation. Where investigations are ongoing, the law is clear. Suspects must either be charged within the prescribed time or released unconditionally or on police cash bail. Anything short of this is illegal. We even did a letter yesterday and the letter has not been responded to. And that's why we have decided to do a press conference, and Monday we shall be moving the courts over these violations of human rights. And we want to remind them, hata pia wao ni wanadamu kama sisi. The fact that you are a police officer, it doesn't give you a mandate of violating. Tukuskobosio mwanchumo rigereria muraibu ya magia ODM Mheshimiwa Oburu Oginga nigo aesokire na konyarko baga komochigati yababwatania se kyamekyo hababere bakomochia hoburaibu kyamekyo na gotebanga tibachori korengana nerichiko asebono hatebire na begete meroberio yogochia kurangeria higikaro kya National Delegation Conference kwene kyabunango ikirani bari meroberio yokubachora abarai ase kyamekyo nabono nigo bono omwaziri hotenrete hamangana yebiwanda aiga Kenya Mheshimiwa Opiyo Wandayi nera rokandre komochia higati yabarai ababere bagocha roburai bwaye Mheshimiwa Oburu Oginga. But those who are saying that Oburu is not validly elected, I challenge them. If they say it is NDC, let us go with them to NDC. I will call it very soon. 2026 is the year of negotiations for any arrangement. Either we are going in partnership with the UDA or any other, or we are going alone as ODM. And if we are going alone as ODM, Oburu Oginga is the presidential candidate.
The matter of ODM party leadership was settled at the National Governing Council, acting on behalf of National Delegates Conference. So anybody imagining that there's some vacuum in ODM leadership is daydreaming. It's daydreaming. It cannot be that unless you are the one leading, nothing can happen. Who are you? Who are you? Who are you? Mancho murigere chidake mirongo bere chapto kirigoro yensa emo ya bono botukono toika moira sensementangani ya mayakuro ensoko ensa emo toskara togosio machiduka kankurananda sensemo ya kabira se kagetrige tambe togandre kwe manyamange. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imega taseni Nensoko TV tuchikumirana keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imega taseni Nensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Abakuru nigo bakubinera iga abande na mukwana timonga ligoro lya ngungwire liko balioboli mugondo igonaki abande na mona gukwana timugweka ligoro liko gukura embura yatwa iyamyo boli mugondo no boli gwa gusiara amache migondo tokunyara komeria na kwamia magega ya televisioni Nensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 Sembro Gomingo Magara, Mintumas Meletinga Samabeta, Uganda Gorgeria and Nensoko TV, Oboroso, Womusi, and Soko Samata Magno. Amorini gagen reto semwana boira bokia. Tali Yesu sera, eke gonko, esukari, lisabeso. Ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomrobilyo bubugimanobo cheno asora bego kumeni wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro mrobilyo bubugimanobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Nensoko TV ubuluso umugusi obutindino bosombasi amate ninki kere tokole asamari tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Konya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari
erio twabaretaga Better Me twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochasa obugima obubi twa Christmas number 0706380913 Better Me Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyo butindu Ege Nensoko TV Uboroso bw'umugusi Karibu sana mwancho murigeria sense mega ya kabere ya mesa ya mayakuru ensoko ensa emo bia muna soko gandra wasangana intwe na bono togoso asense mo yechigosori asengo kumanya report rukubwati asenko yo ekagire ko ne kigori tukoria anke gati timu ya Shabana ne timu ya Gor Mahia asegeti yechigosori kya gusi abo anke ne gobana babwata ni kurwa se timu ichibere abanyare ko bakumirana iri gukwandira higoro yoborendi obo bwarokani borubwane kiwe hase erituko bosura chikwane kiwari tukerio abwase bono aba tioteria bonsi be timu icho basabire go chasegeti ekyo erio kwene kya bunango tiotera bale timu cyabo na kwene kya omorembe bwekerengo ekenene. Ningependa tu kuwajulisha ya kwamba ile game ambayo ilikuwa imetarajiwa ama imekuwa ikingojewa game ya Shabana Football Club na Gor Mahia, kikao ambacho tumekuwa nacho asubuhi ya leo kutoka kwa wasimamizi, kutoka kwa federation, wenzetu Gor Mahia na sponsor, tumekubaliana ya kwamba kila kitu, maandalizi yote yamekuwa yako sawa. Mpira utacheza kesho katika uwanja huu wa Gusii Stadium. Tumehakikisha ya kwamba kila kitu na mipangilio yote imekuwa chinzia ilivyokuwa imepangiliwa ama kulingana na vile tulikuwa tumeelekezwa. Kwa hivyo ningeomba mashabiki wetu wote kutoka sehemu za Gor Mahia, Shabana wapate kufika katika uwanja huu kwa wingi. Hakutakuwa na off yoyote kwa sababu sisi wote tumekubaliana kufanya kazi kama timu moja. From my dressing code you can see that we participated in a thorough inspection of the facility and we are convinced as Gor Mahia that everything is in place and we believe we are going to have a very wonderful event tomorrow. My humble request to our fans is that those who had not planned to watch the game, please make plans because everything is in place. And I would request particularly Gor Mahia fans, please adhere to the instructions. Adhere to how segregation has been done. Adhere to where the checking points will be. The number of seats are limited. So Gor Mahia fans, please arrive early, buy your ticket, take your seat. You will be on the right side of the stadium from the VIP section. Gor Mahia fans will occupy places G12 and G13, and ingress will be through gate I and gate A. We as a sponsor are happy that we have this derby. It's the Nyanza derby, but we also call it the SportPesa derby because they are both our teams. So may the best team win. For us, we want a good game. We want the fans to come in and enjoy themselves. So yangu ni kuambia twende game. It will be a great atmosphere. Everyone is prepared on our part for security. In terms of planning, everything is set. Tungetaka mkuje na muenjoy game. Wancho murigeria wikiragwo no tuwikira umwerio bwemesa ya mayakuru ensoko ensa AM ase tokogendera kuboria batiotira bachikoene kia umuremberi tukoria ankyo ase egwasori igati timu ya Shabana na boigo timu eyo ya Gor Mahia. Nchenkuru kwa Clinton Ndigi ase ribagaria ya Felistas Kabendi Brian Chaka baina kia marigine chibicha ngochara senchirengia gendra gutwara borigerio bya wemero biregenda ta sembeo ya Nsoko TV tomera na sembeo gekoroga chinsa isatu.